Murebe wa TV sto murunji ni ngutangira umakuru Agacencwire eshaha nibirezekiro kandi rizoba no rwa gatano ebiro 8 ebyokwezi kwa 8 umwaka gw'2025 amakuru kuzaga kusyaho ndi Elias Rtugusa hamwe na Sande Brian owo rumo rwo bonero bitutakaga kuretiro mbwijire reka tubanze tukoreke bukuru ebyija bwebembiri. Agacencwire kireki omubiro gwa Denmark abino mugisha gwashabirwa hari Uganda matazimbarra yasimwa habwo kube manzi abunaba n'iminyendo atwegisecu omubiro gwa James Musingu zigaruka gwashabirwa aha kanisa ya All Saints na Kasero omuri Kampala. Obwinazi ashazireho umukazi w'amaraka abandize yamutwara autu omuri Kashozi Shema. Abakazi bingi twerire omubitu y'abashija twafana abana bitu. Ninyongera okutangira omumakuru gita Agacencwire kandi oruga kusyaho ndi Elias Rtugusa Brian Oworumi orwo bonero omberi ogwa Denmark adios bino mugisha obiri nayenda kwesimba ahantebe eyobonyishenjero ahabwambarwa City House omukibina HPFF gwashabirwe rizoba ahari Uganda Matters Catholic Parish aho mu Rembo orwambara Reverend Father Federis Betungura niwe yayebembere kitambo cha misa kandi yashaba abantu okureka okwebaganisamu ahabwe ibyo butegeki. Denmark adios bino mugisha firizo bari yanyumwazi yombergo gwa leta wa Uganda Matters Catholic Parish misa yo kugushabira. Mwazi yombergo gwa leta wa Uganda Matters Catholic Parish misa yo kugushabira. abunaba n'iminyendo atwegisecu imwe bakuru ninye namwe uze iwakwegiseki enamutumanye ngo as all the people imwe baratuchera. There must be a meeting point. Reverend Father Fidelis yajyangu adios abira mugambire kwa kwetegura kutunga amako mu kwezi kwa 12 kandi akamwanjura no mukazo wabe naenda gukora na wamaka. Namwenjura ayirumuru na haga yobu akabayine na n'umushitwe wabira twire na nyanjura kandi umbire ni manyamunonga. Nabachira kurunji twatandika kusheyaringa ubuntu buce kurunji bwo kurwo mu Seria twashemerwa munonga umushero rw'umuntu twatandika ikiganiro cy'itunka burijo. Abanyabuzare n'abanyabutegeki bamusima bwo buteganda.
kandi yija yaza Bugangari secondary school uyakire umusiniya yo kubanza aho yakuzinzira umwishu n'ibyo bwebemeza kandi agaheza yo ngamukuru baba scout muri bamanya icyari natekateka much cheers tumetolea ubwebemeza urodi has been a good leader here cyo kurebera abantu bindi the most youth is following him ero bano wese jimhamu ntaketegereze audience afini I've seen him today audience is dead. Bwanyuma yo kushaba abahagizi ba PFF bazibira babi no mutumbi kugutwara mu motoka bari kugira ngo tubaragwe ihambuga zekereziya ngo hina batayi baba bakwatwa polisi bari kwija kushaba. Polisi n'ababa bariyo muri kura abantu abo baze kuzika kabeshani kuko musinje Aitwaza kurigiro umwanya ogu twasige shandushe riyo mu mbuga y'ekereziya kandi abahagizi ba PFF bajya ntubabuza kurwo umwanya ogu mpaka batungiro buringaniza bito amanyisibwa ngo bwanyuma mutumbi gwiho umwanya ogu. Adios Denmark bino mugisha akazarwa mu akagwara ku Rwanda 94 kandi ya fera myaka 3 nagumo yo bukuru naza kuzikwa ncyakaro mu district ya Rukungiri. Ndi Anita Tukunda. Abatura okurwo mu cyaro cyanshunjezi erukushangwa umureka shows division no mu Shema municipality akasheshekera izuba bagwirwa kagwe bwanyuma yo kushanga umutura mutahi wabo ashazireho amaraga. Caroline Kobusinje nuwayisorwe kandi nikiteberezo bwa kubayisorwiba owabirayine mwabana babiri orukumanywa nka Koreb na Nkunda ow'emyaka 32 y'obukuru nikiteberezo bwa kogwa bandize kumutwara auto muri Nyihanga aho barigire kironka shahina kandi omubiri gwa Caroline gwashangwa mu ihamba erya kibaruko sho town council kutwaza kukimanya we no mushija we nuwamwisire ahabwo kuba no musya gusigireho umushazirenga konka cyayoreka ngo mwisire we niba ahabo kuba n'abana bagamba bagira ngo bamurebera inibo mwazi urubaza kwiha mushazireke mbusi mu mutweye bwe nare kumbi nawe kona abana be yabamureba bakabasa kumumanya musigaza gushimira ko takunjero ajya kukabagira ngo musigaza ko takunkatari akana kwakire yo yabagira ati nyowe niza kutumu bati baragaye kunka isha wakore byatugira ngo mutabana no mukamwana bagenzere hamwe Nyihanga kucakara kandi nkite yashangwa aho mukaza yitirwe ne yakorebo nabari nabuzanya nabo yangira nababuza kere bushariye kayi atere buyaza kayi yaza Nyihanga tiyagirana no mukazi ati Nyihanga baza kwenda yiki ati nyoti kugira ati nyoti kucumanya no nagumza munasomera mu yanje nakore byanje nakora nahozo mirimo yanje kundi giro mirimo yanje nije nataha abo mwabasiwe kumpikiromka nabuzo mukazi ati abakana bana kero barika uno mukazi nahata bakizire natana hata bakazire bata tabarkizire oguya tugira ngo mutabana akaba yakomerweho ahabwo mushango go kwita konka yarugayo kandi ngo atwire na tonto zo mukazi we obira yangine kandi nubwo abirahereza kumugaruza kero bujija yata kubwa sesiro mukasheshe bajya ngo ababira yine ari umuntu zerata ofire atutwabire turiyawo bija bamukwata bakwata kero bamutwara bamuteka Nyihanga polisi yagereza statement ati nyomba sigire kai basigire Nyihanga bagira bata banywa marwa gabo
nijana diranta nataha. Caroline bamushazira maraka bamucumita umusyo gw'umugongo no gwitama kandi engaro ze zombiri zaba zishazashazire akamanyisa ngo agerezeho kwerwanaho byarema. Abakazi bingi tuferire omubitu y'abashija twafana abana bitu konka abashija mazima tumuturebe mu kabuntu mazima ningeshenjeza abashija mutugere mutuna bw'embabazi ko yarebe ngo emico yanje yakurema isibura intahe na inshanga bazire banje ko koresho be mukita abakazi banyu ko raremwe waremana n'umukazi omugaro wishe babasharre emishango kumara bure omushiki omugaro wishe aibe bintu mugariko mucyakare akarikwaye bagishara babura kwicerezana omukazi okamugaro wishe. Abatora bamanyisa polisi ya Shema Central Station Kabohe bwaheza kushesha konka yaskesha mukagazi hangwe etakajireyo bituna bwanyuma bija kwekora mu murimo wo kuzayo aho baronde kivera na motoka okutamwe bicweka bya Caroline batiyo nukweko bitwara gasha kwa Mike twachire webare Mike watwachire agona makuru gusasi kandi bikorwa nk'ibyo nitwongera okujumira okushabira ombere gwo mugenzi James Garuga musinguzi omwaha batandikireho ekibina cha FDC kwashomba abibyo butegecho mu government na abo rubaju orukakanisa government hamwe n'abanywane be. Okushabuku kwayebemberwa ma Archbishop w'ekanisa ya Uganda Right Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu kandi omukuburira kwe yakwegamiza hakuyamba abantu ababaruko abatine kibine nko kugarugabire nakora. He has really done a ministry which Jesus would call holistic ministry. Jesus said in John chapter 10 verse 10 that he came that we should have life in its fullness. Dr. James has demonstrated this by trying to bring total Kazimba Mugalu yayebaza umurimo ubwo mugenzi James Musinguzi Garuga abire nakore kanisa ya Uganda. What touched me more when he said I want to support children for Cambodia? Really, Cambodia? There are no children in Chigezi, no, Cambodia. But also in Kinkini, but also in Angola, but also in Uganda. Abana b'umugenzi batendereza ishebo unko mushije manzi. Accept it, and those of us who are still here, we should try as much as possible to emulate him and do him proud and fulfill his legacy. Directly impacts still today, even while he's gone, hundreds of thousands of farmers around this country. And that he wasn't only relevant here. Soft-spoken. He always, every time we did good, he always... ICU team, did your best, try. Until it was time to say, you were with your maker
And I hope owabireho enganzi yihanga amama mbabazi nawe yagamba hamugenzi ngo muntu birataruwa burijo kandi birakorira ihanga ibintu by'amani. He believed in action, not rhetoric. He did not allow politics to divide people. He built bridges, not walls. To you, peace. And I extend my deepest Minister w'ibyesente Matia Kasaija owajwekera umwebembezi w'ihanga nawe yashobora umuringo ogwabiri nakwatagana mu mugenzi. Unless you have some special work. So Mama, we shall do whatever we can do. Now, James has made significant contribution in a number of ways, but I will quote one or two. One is that he demystified the dependence of Ugandans on foreign investment. Amakuru agagasha kwa Jimmy Muhumuza. Enjura y'orubare ecyo enjure bire jiro rubari nyamwinji etandikira hagati ya shamwe nezo mwebazyo ogwizo barya nyamwebazyo nuko eberwa amajo emisera hamwe n'amatungo erizo batwa yanja kibanaga yo kubanza na kibanaga ya kabiri omuroko gwa kitagato mugomboro ya kizo mu district ya Bushenye kwerebera na gito bitwashanga ine batugambira enzerere tigubwa bwunje erukora na choro chamani erukutukura ensiyona yabo mwirima twasoberwa tubetujya mu cyumba barebe cyumba na kizo rubare kizo rakahi urutoke twasanga ndere tine cyo kufundikiza tine cyo kutekesa bwanyuma yo futerwa umuyaga mbe nakwasere sente za PDM ezo kinazi kwasire nagura fatarayiza mwene hato umuyaga gwimukire na no rubare rwatera urutoke tinyine ho kwiha sente ninshaba government ingwetu yambe egarke jiro ko kuyatwataramo itwembereji ekutusuga hababu kuba tutwine na sente zo kugura buhunga intoke zona no zirazuhireho umuhogo zuhireho n'ibitakuri mukondano chairman wa kibanaga ya kabiri owo twashanga n'abaturage bashobangirirwe nibagira ngo embereje babire batacherire niko kushaba government okugayeka bakwateraho cyanga canje kiri mu mbera z'umunonga yoterwa urubare na nirunga ry'ejura bijambo ibintu byona bisikire amatungo gasisikire gaho na nemisiri yona yahwero cyumwe ayitwaza kurugero umwanya ogu twasiga abaturage barukwekoramo umurimo barukuyora urubare ombitaba no Onesmus Ndianabo kandi umurego wa TV Sto Murunji ni ngusima aho turebera hona kandi bari na gutorana ukureba TV Sto twikize twase kwantumura ugace tugaruka n'amakuru agande agarukura tabu nega kushikibwabo ndwara zombiri nkobhere ebuguna amazomba neziba kukundika mwana wanje ate bakuguba mufti bakafite mushipa kimwe
agarukurataho uburwire bwe bwabarjeho rudine rwakwa rwatana n'imbuzi umukasese embuzi kendi shasha yeketarije embuzi ekeri ke mugwangwe neri kwenda nko kuruma byamagare kireki twakuretera amakuru hakonsi y'abana nk'ikikwato kikuru okuzaberere tubanze yanayonka tari gukora sound ziningashi notakura na mirinkuza agarukurataho gabanaga kushikibwaho Mobit nerwo mite nebujumana oyizezo rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazombane zibawe tukundeka mwana wanje hata bakuguba Mobit bakabita mu kicupa kimwe Ayimpa Echiro chisisire chireche Rasponde bakashasha karonje Baya rasping na raspo Ejini bite Dokulo usas makasheshi Nikukuna saji Bamchiro Bera ko mwerere no farati gumtindo kandi bukanga ubwongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwena Resform insiebero toberonje nyebite kubyenda Penkoni Yakwera utamuyo mu mudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje Noenda kuchamuka mpenkoni Rigenda yakintu cyo kunywa cyonka Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe Sinza kutambura ngasinywa de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi Mpenkoni wakinkorire Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. wakozesa momo n'obuyina mani go kuhinduka investor utandike kutunga ka center asimu yawe buri izoba yimata star emwe mukagitano star mushanju star emwe hashi kuteka musente kurugira kimwara shiringiro 10 zonka na momo investor kandi kiri kukira yo Burundi nawo wakire kona ejo niyo momo amana gali kuletera kukiraho manager okitwagito kokaka tumutira katika jira yamusita kizi DJ atuna wana wenge byomo tukumusha shankibiri bantu bari katugomza tumwe twadesha twada mashamsha zibe shamsha tikiza
kugira ngo ukushara keke nishamshara nizeze nyine iyo nishara keke tukazakunywa imbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafune visas bakatambura kandi benjera kumanyisa abantu mwena ngo imihendo yabo ebachazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewardess the check-in agents, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabogona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Abaruka yuko mukahumuro omakora geshwekeki omukazi ow'emyaka 38 ari yashobanjirirwe n'abana be bashatu bwanyuma y'umushija okufaka basego mu mberambi kandi ubwa hati enje barukuturamo yerekache kubatera omurika shari omu district ya Mbara. Chompere muri Mbara district bitogwe imbere yetera kwetaga kugambirwa okwiyaho kwereberana gawe uyiriho imbere yo kumusigira abana itari kumukereza kwa munonga abanyabuzare bomushija we bona bakamuhungaho ngo yabura no wamumbekera kamena kandi ubwa hati bakorese yamuranwa nawe watandikira kwenda kubabingama nyine mawe nyine ndwara ikankwata nzirwe ikintu kikwata kinaga kanagoma yega ntabwo sinje nabudembe mwe nabana banje kunasobirwe idoreka abana baguma mu cyaro baba basumata abana banje mbategaye naza yishomero nasabo buyambi nagamba headmaster ni mabana nabanyu bamperezo buyambi baja unyonta sasura sente ecyatkurisho cyahamutwe kuyaba kiriyo natutebeze nakuye ekirwire cyamutera hansi reka mbe nabi mukombe eza yasomo rongerwa ati stani kuchema mana kabisa ati stani doctor obwo burwire bwobu bukaba bwamukwasireho atekere bwamutera niko kugwa mahiga akasiyo rubajo niberewe na narondese ni kurya korachi yabura bantu arayirwaro ngo msiza wanje akacuruho we nati ibara yagumiza mu yafa kubi nakorachi narondo bungiro bwabo naja nto mwanya go kwitabana banje kanzenge nabo nabwa nyuma yo kuremesa bwa umwana wo muje akagira umunyambabazi yamumuyihaho nukwe kumutwara kutura nawe bita kasigara nabandi babiro babishiki kandi abatutebeze imbere yanye nabo barukuraba munawe nkani nshoma niko mucyakana narebe imbere mama yakuraba muna bato banje naronda aranyambe yabura nazo wantu warkuzarwa na tata kuyafa narwe nabona umunyambabazi ninza yoko yagera kasenta kampereza mbare sente twantshamwe nabembembezi bitu bambara district yo kabuta 7 tubashaho byambi kumufata akirukango mwaka cyenda twabara kumfuna umuntu umwaka bakiro kwangambara kuza
wataha umunju y'omukazi ogu noshoberwa kandi wataha omu kishengye kye noyakirwa ebishani by'abebembezi kutandikira cya presidenti hamwe n'abandi president Museveni okumwombekerejwe kuraramu yewe kinsaba gavumenti nitera oburu rugani nimwe munyambe mungerezo nitera uburyo nangwa munyambekera akazwaka tine farasi burangiti yonka abana banje nindarana bakitande nkiza nko kwirumara ubunku bagwere byere kiza kugira nte kintu cyankwata buno mbagwera ndondigo no butembero rukoraki rimbura bamwe abanyambabazi bagamba hambira yo mukazi ogu ubwo mukazi kumangu nakunda government wataho munzu yeye tine kisane kitarumu kutane cyara president witinasa nabebeza abandi amize ngatonyorora kagagwa kitanda hakurara omukazi twantusaba government munyamukazi n'abana be owetinisa president ngareba wigura nkabandi yo kurusozi mwe nani nshaba omwana ogumusigazi babase kumtwara bamwe mukono ubundi nawe nyenchakare akayamba barumuna na nyina weye nabani nshaba bebembeze mwe nabikwataho muyamba omwana ogumuteko mushindwe nkono omunyambabazi wakubasa kubana ndakwatira wekeji no basa korese sumu ya note mushanju ina 23 25 chenana na mushanju eri omazina ga Hamlet naziwa gasha kwa Evans Taremwa webare Evans Taremwa kandi abanyambabazi nitwongera nitwe ntongera hiraka ryitu owakubasa kuba aine cyakubasa kwera umukazi ogwe abase kuba namwirukanjera no wakubaye n'ubuyambi nabwe nabasana no kuburabya aha TV West ntuba nutubusya umukazi ogwe twagumizamo na namakuru buri kwezi kwa munana ensiyona ekakwindura kwezi ko konsya ningashi ekirukumanywa nka breastfeeding omunyamakuru witu orukushakaga ebyamagara Edison Kinene erizoba yaturetere mbozi aha konsi omwana tonshire nabandi omukasahanga ko kugira ngo omukiganiro kito cyo konsi y'omwana erizoba rakatutandike turukongera kumanya okonsi y'omwana nkimanyisa ki okonsya nikimanyisa okuteeka omwana wawe ahibere akanyunyuta ninga shakasika enywanto amashereka gakamuze mukanwa ninga akagamera ninga shoguno murengo ogwo konsya akuba binji ntutekateka ngo konsya nkimanyisa okuteka omwana ahibere kandi oshanga ngo abantu abine mirimo abatari kwikizwa kutwara abana mirimo tubamanye konsya niki nanarya hamurimo okonsya nkimanyisa kusiga wanyu wakamera omwana wawe ninga sho murujungu wa pampinjira omwana wawe amashereka okagateka ombukopo okagabikaje omwana ogwe bakamuhereza bwanyuma yo kugira enjara buri muntu wena nakimanya ngo omwana aine konka shi eki kine kumara wire buri kwinganaki nkabashaho ntwabura ngo rebeka ngo omwana wawe no munsya emirundi etari hansi y'emirundi 8 no basagumuzemo 12 ninga no kurengamo konka rebeka ngo emirundi yo rukubara kuruga omu 24 hours ningashi izoba ryona bwashesheri zashahemwe zakwikashaze ngeze kiroreka omwana we yasya emirundi 8 kandi wano basa kweyongera kumwonsya na mnonge iwari kubasa kuba oyine omwana wawe obana hamurimo obatorukora oryo mukana omwana wawe no basa kumwonsya kwisya emirundi 12 nangwa no kweyongera kugira ngo omwana wawe ahage afuna amagara marungi nobu kiriteka ngo mukazi aine konsya harahaba kutunga oburemeze butarimo na bumwe cyaye kumurimo gukonsya na munonga cyaye kamerimo ebarukora rero ebinde bizibu oshanga ngo omukazi yafuna bureberezi burungi taine bo mukata ine nyuma bo kumuhereza abo kumushagika kumuhereza ibyo kurya ibyo kunywa ibyakubasa kuhereza amani umberugwe kabasa kora ki ukakora amashereka then na nobuzibo buruho aha murembo gwa hati tugire kushanga twashanga ngo abantu binja heru na munonga abashija nubareba ngo okonsya nekintu kiri kushwazana ninga kiri kudisgustinga ahabwe bitekateka byize bikatuzamo mweno shanga abakazi tibine freedom ninga tibine bugabe ngo oyonsi omwana wawe obu wahura nonda kumwonsi hatko kuboryo amwanya waza konsi ine kweshereka ine kweshangira amutwe konka mweno obobona no busibu obwo bacyara bakufuna baba nibonsya katkosakiraka okwegesa omukazi okwayine kukwata mu mwana nawe cyaye kumukire kokonsya
kokeza kwatibere ryawe hina kugambira hatarya hanywa Antoni ngashechi cha brake chiba kwetariora okwata jibere ryawe o stroke ngani ngashi oruteza hamno gw'umwana wawe koko mwisi aha warute enywanto wagiteza hamno gwe akana ya shama kukora ki kutamira nayonkaje icyo kubanza yanayonka tarukora sounds ningashi notakura na miringuza sound yo kwanogura amachane cyo kubanza icya kabiri mwana okubangwa nayonkaje omunwa gwife nukuba guhindurize naye shama gwijakora ki guhinduriza then uko ruguru ngungure bahiguru nonga kwata ki ibere icyo kwira buri kina kugambera cyona nikimuzo nicishiriye kumuzo mukano then hatayonkaje acheza konka yarre kora toshime kunyura umwana wawe ibere omukanwa icyo kubanza no basa kumuchwa omunwa ningashi niwe enywanto yawe ningashi omunwa gwibere gukore kironda umwana kwa kweza konka yahura yahaga ari kuri ibere acheza kure kuri ibere umwana wawe kwata umuteka hibega umteratera ningashi omusimura ohurira yatura umubi hata umwana ubasa kumbya msa ningashi gumukikire kugira aho kwenda kumuteka nyencha kare nituza kugambira obukoriyo bw'omukazi ozire aine kukozesa kwenango agire amashereka okumanyota naza kunsi nabengaro zawe namizi na sabuni kujota kwata hibere okatekaho burofa umwana akakora ki ebirwara bye byirukano na nezinde ndwara zona webare umunyamakuru witu ntugumizamo ebina ebirukugabana no kuhereza sente bishabirwe okutandika kuhereza impunzi sente zo kwetungura ngwa habwo kuba nabone bakora nk'abanya-Uganda bandi. We are part of you, you are part of us. Ebegambirwe bamwe habarukurira impunzi zo mu kampu ya Nakivale mu district y'Isingiro kandi abahamizengo impunzi ubwo hatanizije kushobora no gukora imirimo nke y'abanya-Uganda. Bakola businesses ngai mwisa mu muzira aba balina amaduka balina bu garage batunda enyanya batunda ebintu byone bya bulijjo. So nzikiza nti wana babawoze sente bajja kuba nga basobolozizayo era n'okusobola okusavinga nakijja kuba yamba okuva mu kusavinga sente mu boxi mu vessels babadde bateeka mu chibas birenga baziteeka mu bank so abantu bank ebirenga eno saka ebirenga ekolagana naffe 1000 Ugandan shillings. You no longer need to put it under your pillow. You now have a formal financial What is the minimum loan? 100,000. If you want to borrow 100,000, go to a formal financial institution. Musako nabagirangwe impunzi zerekerwe munonge nyuma kandi obo nazo ziri no kugaruka sente no kwetungura nk'abandi bantu. But go and use that money with the purpose of returning it. Abo kuba n'abahinzi n'abalisa kandi n'abashubuzi ngene imirimo ejo byo tuzakwani pakwatira kugira ngo nabo bayongere intashya ku makagabo bayongere kutunguka kandi nabo baturaje mu Uganda yitutura hatuireho kutina ngo bori yaho impunzi zibasa kwirukana sente za banka bito boba bw'ekikecho buhwireho abo kuba buri impunzi ero kuza kushohora neba nemanywa nebiru kugikwataho wakati ngenda gamba tuna abarundi betuzaye Burundi ushaba kati baje batwebuze ko ngate bana ula maybe abarundi sente tusobola babu ya prosito no Burundi tuyaye wandisa okuda ye Burundi oba acyali go so baleke kukola losi bana bote baze kola losi icyo kubanza impunzi zaza kugaruka yo wabo nzibazi n'urusya ukurwa mu bakama babo mu nabwe cyo tine mpunzi tubasa kurwa mu kampu turuke kagenda bakama babo kandi bakama babo nitukurengana nabo kurungi munonga hajiro waza kugenda ni Omugande otwira lyo mujwekero wa mukuru w'ihanga mu district ya Mtoma ahindwe yayanjuje umusebya office Nyirizanyo kunanungu katoliki kunanungu kristayo manya y'omusiramu tugenda tukakanyemere era you want to thank God mwende tengembere tandisho kuteera
those who have been working with me are Moti, my good friend for a number of years. Don't worry, we are going to work together as we have been working with him. bwanyuma y'ebyo bagira Happy Hotel kandi okubasimire RDC yabwo kwiyaho entaro z'ebyobutegeki ezibire zayenzere kwitanisa abanyamitoma. We surely testify to this, and we just pray that where you're going to Kakwimero, you will still be a good person. Is also good, but the difference here you find the work is better conducive for your job. Kwa Ruth Nwamanya na Ben Muhozi. Mwebare abanyamakuru bituntuza gatumureho gandi. Oino koronke magare kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za AGM nene kuri ndizo yona abatina events bakuretera mugereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events ni bashangwa achombeko echa Central Market room nambi 17 ari Mbaguta Street omurimbarara city okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero izoba abino buhereza bw'umurembe. Katochi ino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi ino bunuzi bwayo katochi mutindo katochi ina chama chayo muhuje katochi yerya hamutindo katochi Kabiri Foods and Beverages Company Limited. Otaka ichize myaka 18. Otanywa. Amazina abanyataka chalewini. Ashahetse Kanyahara. Mugombora ya Kenshunga. Mu district ya Kivu. Na herese na tankoka branch ka business. Uko mukareba. Nashanga ni report area itanashanyarazi. So na sidinga kwa na free solar. Na mpereza system yabo. Niho fridge, niho haka TV kanje. So tinyine nshonga na fresora mbweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free evri kukira hotela noti munana noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha Chibaya Youth Development Sacco aba kugom kurwanisa obworo okubika sente hamwe no kuhereza loan za hanshaji nche bakuretera voluntary savings, group savings, institutional savings hamwe na junior savings, director agriculture loans, bakuinire business loans, agriculture loans, border loans, school fees loans, emergency loans, women and youth empowerment loans bashanja muri Stagata Trading Center Nyakayo Jombara City ahitaje ku bina matajo muri tikora noria hamwe na Nyamitanga ebiri kucaho za website www tera note ibiri note chenda nemwe abiri na mshanju nkaga na 8 ninga note 3 10 32 59 Chibaya Youth Usiko badomo ngone katoli kundongozi na ngende kanu kadu vela chauda duri kino chikaji chafe chenyi katindi katiye bude Todo okodo da kololo ko chungu kakwata kanu
muzekano bakayita batya pineapple soda drink kakamudwa munanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu Chuchumura kabozi komora kabozi Chuchumura kabozi tuntumure stressi Tuntumura burwiro komora kabozi Oshemezo mu wife, oshemezo mu husband Komora chukunywa chakabozi multivitamin drink Chikutasyo munsi y'amagara marungi Nichikuyambaho kwigura emisi kireta amani masyo mubashirira hamwe n'abakazi n'endijo migasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura chubaro na stress echo kunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuho mbipimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorora ihanga ryona okushubara no kumanya birukiraho 0702 15 81 nitwakira omuri rwambara suits omwanya gw'obugwaje n'obuteka omuri Mbarara City hati twigwireho conference hall ey'omutindo gwa higuru enebyo kwejunisa omunkiko nka projectors nokurira ekitongore noyenda omwanya gw'okukoreramu za semina board meetings n'ebindi omwanya ni Rwambara Suites Conference Center tuyina ebishenge byokuraramu eby'omutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara y'omutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitshangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mushanji noti 3 58 nshanji na mukaga anana munana ninga noti mushanji 5 noti 1 3 nshanji 4 Cheketi abantu bebero mukaga okurgo mu districts ibiri eya Rukunjiri hamwe na Kanungu nubo bahandikwa okubasa kwegita omuiherya UPDF omu district kandi omuryaba harumo abishiki abari kwiki 18 okuhandika oku kwabahambwa nkuru za diso omu Eastern Division omu municipality ya Rukunjiri Meja Shoncho Tabaro orukora nk'omugambirizi wa Second Infantry Division nagira ngo babahandikwa bashemerire kureba ngo bagira umutima ogwo kuhereza ihanga ryabo tukatandika okuhandika abantu kuzomahe ibintu bitano by'omwezi ogu twatandika na sente yo kubanza ya Kigezi twaza sente ya kabiri ya Ntungamu hatuya recruitment center ya Kashatu district ya Rukunjiri Meja Tabaro nagira ngo hamurundo ogu abantu babire nibenda hihe abarukusingo bwinji bahereze kubatunga kwegita hihe erya UPDF Kanungu nitwenda y'abantu 92 kandi Rukunjiri twenda y'abantu 124 abantu bija bona abutwabire nitwenda abatakijira kuchwera ne bache munonga konke na mpango ka 80% bona bari aha ogu nagira ngo iheri erya UPDF cyabahandikwa bine kureba ngo barinda abantu n'ebintu byabo kandi yabehanangiriza okugira imico mirungi ntubagambira UPDF cyo kubaza ni y'abantu echaka no kurinda ibintu by'abantu echaka no kugira imico mirungi omisho gabantu echaka no kubereka muri UPDF itwe turi yahansi yo butegereje bw'abantu civil authority gasha kwa Dan Basibye webare Dan Basibye ntugumizamo oburwire obwembwo bwa rabies bo barucireho omu district ya Kasese bwanyuma yembo zo kushangwa no burwire obu kandi ekigemeseriza abakugu okujita batyo bakazizika abakugu bagira ngo ministry erumunegeza kurebeka ngo district ya Kasese yatunga umbazo go kujemembwa ezirumu n'izijanja zo burwiro okurigirira hari Dr. Yusuf Chebaya orumukuru w'ebyamatungo embuze mwebire yakwasirwa burwire bwembwa yamazire kwitwa no kuzikwa just buried a goat which has died of rabies
and this goat has manifested this signs of rabies, especially becoming aggressive. We tried to treat, but on suspicion that the way how it is behaving, it's a rabies case. It was salivating, and then from there, it started biting anything that comes across, started running around. Ogu nagira ngo embwa zone zino oburwire niziteberezebwa kuba zitaragemerwe mu mwaka oguhwire. Yeah, we celebrated Rabies Day. That was 28th September. We happened to vaccinate some good number of dogs. Some especially those one which were not having the owners in the town may have been the source of that rabies. Abantu bagira ngo nangwe mbuzeji tine kintu cyona ekyebire nerya nitubise nka family nizo kusomesa abana ishomero na shamukaguza nkembuzi nkemobi bile ne basa kwaro mwana ishomero ngiye yakwatwe chirwira yafu whereby netekwa kuba yari ahabyo kurya embwe byakoze ki ebiyariyeho oba nekira kuba eryo mu kicweka embwa ezikora ki ezikuba ziri baza jizika hati nza kuronda mu optirizo buriyo bwagitize nza kubihayo kugira ngo mbonage kumba nimbuya mu mbafu kwa byo misi kumba nimbuya mu mbafu kwa byo bushaka ngwataho bubiri hata kamwenza kakwata nza kateko mu ngareji bona kache neshaga matera juira omushaho nayongera agira ngo bategerize omubazi okurugo mu ministry rero bakajya embwa zona gasha kwa Gilbert Muhanguzi tuzaza katumuro kache tukakana makuru y'imizano. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months. Whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV. And Go TV Super Plus with DSTV and Go TV. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Get your favorite packet of Sums from a market near you and crunch. Get yourself a packet of Sums and start crunching. Sums, taste the difference. At Advanced International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments.
We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Cream. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a general topic of talent in Nigerian Idol. Don't want to miss this. And flavor of Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. kamomo nuwo inama ngushashuje bwagura uri koze simu yawe atari kuteganisibwa yimata star emwe mukagitano star isha tuhashi ninga sho scanning code kudownloadinga momo app kushashuje kintu cyona ari kuteganisibwa na change kandi kiri kukiraho sente zako ho wabo ine cyo kushashura nubasa kongera hazi wabo ine uri koza momo advance ejo niyo momo amani agari kuretera kukiraho umunsi aho rukorora na senyiga biri kutishura ku rugahamuramwa ukabura ubusinje aho rukorora na senyiga biri kurabanisa mu izuba ryawe ukahendera utine cyo yogasire kandi aho rukorora na senyiga biri kurazo tabyame nitwanjura Genacof DS Herbal Syrup eri kukozesebwa okujanja bo rukororo senyiga nakahehero za allergy asma aho naho Genacof DS Herbal Syrup nekorwa okurwumbisha kabyite by'ubuhangwa ikirizi baba National Drug Authority kandi ninunji aho batuna bakuru Genacof DS Herbal Syrup nekorwa abagena Herbal Limited abakorire Covidex gishanjumba tendroge mbazigona omuyihanga obusasi kuburagumzemo shero habuzwe mushaho Gena Herbals ekayeme bazechaka etine kabi erizoba nza kutayire cyaro moviti utoshaka kuba kuyo kwesinga no kushemerwa Omurabira imana tazimana zimwe byanga bakabateranga mu kushabye bishaka mbere ongeze abakugu company ya moviti bagitse birungo byoba omukintu kundeka mwana wanje takiroho kuteganiswa moviti habo nirwo mukushakira ibishaka bitari bimwe na bimwe okutambe ndwara zombe nkohere okweyagora ombero gwona gubaje gubereshera umwana nabasa kwesiga moviti habo jerry aloe vera avocado ningashe papaya moviti okweyesiga izoba ryona kurage byemizano timu yihanga ya Uganda Cranes erumunelitana n'abagini ahachai nambore wo mumpaka ezacani konko mizane yabanzaho timu yihanga rya Algeria yagwachikazi hamwe na South Africa gore mu haryemwe kana bw'umpira gwazandwa China nambore Reda deflecting touch again from Drawoy shoots with the rebound again. Desert Foxes again, as it was against the Uganda Cranes in their group opener in Group C. The same story covering up the Mandela National Stadium in Kampala as Algeria drove first blood against Bafana. Now that was really that bit of a pouncing response coming in from the Desert Foxes. Good shot that was covered by, that is Mfalele. Koza goes long. A nice touch. And a chance for Bafana to reply before the halftime mark. And guess what? A relief moment to the Bafana technical bench. The Uganda Cranes fans rallying behind the Bafana team. And the noise coming in from the Mandela National Stadium could be really telling us have leveled matters. Thabiso Kutumela with a lovely equalizer.
from the Richards Bay. Benjamin Sisko yichezo kwegita club ya Manchester United ahasente miliyoni nshanju nishatu na nemitwaro nshanju za pound okurwo mu club ya RB Leipzig ya Germany kana eja kutumukona handagano y'emyaka 5 kwaraheze kuceberwa magarage. Omute Benjamin Sesko yamaliza kwegita club ya Manchester United asente za miliyoni ezirigambwa nshanzu nishatu nemitwaro nshanju za pound okurwo mu club ya RB Leipzig muri Bundesliga. Hati omuzano go yasigaza okuchebero byamagara byonka akabasa kwegita timu ya Manchester United ombutongore. Benjamin Sesko myaka 2 nzarwa ya Slovenia kana atekatekwa kuba naza kurendagana emyaka 5 kuzanira timu ya Manchester United. Benjamin abiratebire timu ya RB Leipzig zagora 3 amizano kinana na mushanju ogu yabo muzano wa kashatu owamani kugurwa timu ya Manchester United bwayima yo kureta Brian Mbomo wa Brentford hamuna na omuzane wa Brazil Matthias Cunha kurgo mu timu ya Wolverhampton Wanderers. Agongo makuru agutwabasa kusyaho echireki kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Rtugusa hamwe na Sande Brian Ormo rwo bonero ntwendezo kurara kurunje.